Mauri au rei te iwi nei, hauri o Ngāti Prau, o Ngāti Awa, o Ngāti Kahungunu tēnei, te mihi atu nei. A ko wātene moana kei motoko ingoa, te kaumawari taua kupakeke, a kurana nau ki te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna. And I am passionate about Māori health because it strengthens a foundation in which everybody can build upon. Kia ora, my name is Caleb. I'm 20 years old. I'm from Ngāti Prau and Tūhoe. I go to Victoria University studying in statistics. We need to improve the overall well-being of Māori health in New Zealand, and that is what I'm passionate about. Kia ora, I'm Te Mapi. I'm from Ngāti Tuwharetoa and Ngāti Awa. I'm 19 years old, currently studying at Victoria University, a Bachelor of Health. I'm passionate about Māori health because I believe in the growth of Māori people. Kia ora, my name is TJ and I'm 19 years old, from Ngāti Prau and Ngāti Kahungunu. I'm currently studying a Bachelor's of Health at Victoria University, and why I'm passionate about Māori health because I want to help create a sustainable healthcare for our rangatahi. Kia ora. Kia ora, ko tira tōku ringoa, heuri tēnei no Ngāti Ruanui me ngā rauru ki tahi. E rua te kaumatahi o kupakeke. I'm studying a Bachelor of Commerce majoring in Commercial Law and Te Reo Māori. I'm passionate about preventing suicide among Māori. Tēnā tātou, ko Georgia te tōku ingoa. Heuri tēnei no Ngāi Tūhoe me Ngāti Kahungunu ki te Wairoa. I'm 20 years old and currently studying towards a bachelor's degree in Cultural Anthropology and Education. My vision for the future of Māori health involves making mental health resources more accessible and more culturally responsive for rangatahi Māori. We are your new rangatahi ambassadors for Te Rau Ora. Our job is to make sure rangatahi voices are heard in the health sector. All of us have a shared passion about Māori mental health and well-being. We want to make sure all rangatahi have a seat at the table. Rau Ora!